Assalamu alaikum hurmatly mekendештер жана Baytu kanalının катталуучулары. Бүгүн 31 октябрь 2021 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Бүгүнкү чыгарылышта ургач торпоктордун, саан уйлардын, кунажындардын бааларын тартып көрсөткөнгө аракет кылмакчыбыз. Канча болду ушул? Баа 20 жаттыр неме? Ургач. Мынча чыгып кетти. Өтпөй калыптыр дейт. Мына торпок канча болду торпок? Канча достар? 20 миң сом болот. Ургач торпок, а? Ургач торпок 20 миң сом болот экен. Сураштыбы? Канча беришти? Экөөнү 30га сурады бербедиңиздер. Мына экөөнү, а? Бул деле 20 кем бар достар. 20 кем бар деп, экөөнү 30га сурады бербедик дейт. Мына шуну атат. Базар эмнеде уже киреш эле ушундай тыгын болот, батпай атат дейт мына. Мына торпоктор чыгып кетти. Канча болду эко? Өзү эле чыгат да. 34 болду. 34 ургачларбы? Эки тең ургачы 34 миң сомго сатып алынды дейт мына. Жакшы. Жакшылыктар аймаңыздар. Азыр ушундай аралап эми ургач торпокторду аралап кирели мына. Бу жерден малдар. Өйдөн аба. Атын барлыгы аралап койду. Канча додос торпокто? 20 миң сом кем бар додат экен мына. Сураштыбы? Канча сурады? 15-14 сурап атат дейт. Бул чоңго канча болот экен? 30 кем бар. 30 кем бар. Ургач, а? Ургач торпок 30 миң сом кеми бар дейт мына. Семиз экен. Канча сурашты? 22 миң сом сурап атат, бербейт эт. 20 берем дегенде. Кайсы сатылдыбы? Кайсыл? Мына сатылдыбы? Мына наркынсыбы? Кайсы мына сатып алындыбы? 20 канча болду? 19 баксы 22. Мына 19 миң сомго. Наркынсы 22 миң сомго сатып алынды мына торпок. Мынаны бербейт ат. Канчага? 22,5 бербейт. 22,5 миң сомго бербейт ат дейт мына торпокто. Болот экен. Ал ушул кадар эми торпокторго аралап киреличи, мына торпокторду караңыз. Торпок. Бүгүн торпок деле көп кетти өзү. Торпогуңуз мыналбы? Канча дадыңыз? 20 болсо берем. 20 миң сомго болсо берем дейт. Ургач торпоктуна. Көрүңүздөр, адам ушу киндигине келген экен бою. Канча айыл болуп калды билесизби? Жок. Тоштан билбейм. Аралайчы. Канча бердиңиз ака? 20 миң сом бердиңиз торпокко. Мына торпокко 20 миң сом берет экен залармандар. Торпоктор канчадан болот ака? 20 кама. Тегиз эле. 20. Тегиз 20 миң сомдон. Мына дагы 4тө, а? Мына 4тө, андай мына 4тө тегиз ургач торпоктор 20 миң сом кем бар дейт. Бул чоңураак экен. Канча экен бул? 22 кама. 22 миң сом кем бар дейт мына ургач торпокту. Торпок итпекерди одот берди экен өзүнө. Ырдаганы берет дейт. Жакшы. Ал берде дагы чаканыраак торпок бар экен, сурайлычы. Канчадан болот торпоктор? Мына 18 миң бербейт. Берилбеди 18. Экинчичи? 19 миң эркек. Эркекпи? Мына эркек наркы ургач экен. Мына 19. 19 дең, а? 18. 18 миңге бербедим дейт мына. Мына ушундай болот экен торпоктор. Кичинекей торпоктор. Эми бuyagына уже мында теки чоңойтойло. Канча болду ака? 6,5. 6,5 болду. 26.500 сомго сатып алынды мына торпок. Ургач торпок. Канча айыл болуп калды билесизби? 7 ай. 7 айыл торпок экен. Канча дедиңиз муну? Бул 25 киши. 25ке сурап атышат базар. Бербедиңиз. 25 миң сомго кичине кошсо берет элем, бербедим дейт мынаны. 25ке. Аш катар эми тартып көрөлүчү. Канча болот экен торпок семизе? 30 кама. 30 кам бар. Ургач, а? Мына 27. Мына эркек 40. Эркек 40 миң сом дейт. Эркек та келип калды арасына. Кеми бар 40 миң сомдон. Ооба. Айтылган бадан албетте кеми болот. Ошол. Мына канча болот экен? 25 миң сом болот экен торпок. Узун торпок экен бирок мына. Канча сурашты ака? Аркыл сурап атат дейт базар. Базар тыгын болуп 20да наргандай сурап атат дейт. Базар тыгын болуп торпоктор жакшы болуп алат экен, батпай алып атат мына. Колдон келишинче аракет кылып атат. Телевидение. Мына YouTube. Буна чак коюп бер. Буна чак бер. 30 сом коюп берем. Кайсы кетти? Сиз алыстан туруп эле багып койсуз. Ана? Береке кылып атканда. Канчага кетти? 24.400 Мына ушулбу? А? Мынансы? 24.400 сомго мына ушул торпок кетти. Азыр алдыда база баа болду го, ушул торпок мына экен.
Görsetip koyalım mı? Göreceğiz. Al ve satıldı. Değişkeni jaksın. Nah. 20 insan bilen bulacağım da. Katar hem tarif eyle. Çoğun kaç oladı mı? 38 mi son kemi var şu. Bir yaştan ötken bunu acın ha? Bir yaş yani 38 mi son kemi var. Çoğun egemden boyu başı. Paramızlar. Yaş. Kaç oladı kemden? 28. Sevimiz egen canlarım üstüne karanızlar. 28'e bir beytas. Bir yaş boldu aga? Bir yaş bolup kaldı ettin ha. Ama seni görgün koyamadım. Bolda kaldın ha. Kaç adam oldu aga? 59 eko. Eko 59 oldu. Eko 59 mu satı aldın dedi. Eko 59'u satı aldın dedi. Oğlum sen akşam verişin gerek mi? Na kısırı kunacın 42 bin som kemi vardı ötken şunu. Kaç euro çat? 37 euro. 37 euro tas. 37 bin som bir euro ötken na. Şul kunacınga. Na can açma kunacın boz eken de çatken. İçinde görürüm mü? İçi tersayıp böyle çakında öyle alganday görünüyor içi. Şunu 50 bin som kemi vardı o çatken. Can açma kunacın. Tırın bol. Жақшы елдер аяқ өтіп көрінбей қалатыны. Мына ошол кунажын сатып алыныптыр. 55 дедиңизби? 55 кем кетти. 55 миң сом го мына семиз кунажын экен. Сатылды. Семиз кунажын экен мына. 55 миң сом. Кызыл кыяга кетти. Менен тартып коюн, YouTube'да кеткен бар. Боз кысыр. Кыздар мага нема Кысыр ба? Кысыр кунажын экен. Норматалар боз кунажындагы сурагандар болгон. Жаңашма экен ушул. 45 миң сом кем барды өткөн мына кунажында. Суратчабы ака? Канча беришти? 39 берди. 39 миң сом берди, бербедим дейт. Байтуба. Бул кысыр кунажындар качадан болот атат? 50ден? 50 миң сомдон дейт мына кысыр кунажындар. Суратчабы? 45ке бербедик. 45ке бербедик дейт мына эки кунажын. Норматалар Герефорд парадагы салынуу чыгыптыр. Мына көрөсүз. Торпогу ургач экен. Качанчы торпог экен? 4-cü torpaq. 4-cü торпогу. 60 mingga berem. 60 mingga berem? 60 mingga berem deyt. 90 kam var dediniz hazır? 70 kam var dedim. 70 ming som kem var dep 60 ming somga berem dedi kimden. Urgaç torpogu menen. 4-cü torpog eкен да bu. Mına ошол саны 76 ming somga сатып алынды дейт мына. Алып чыгып берди 76 mingге. Торпогу. Мынал саны менен мына биринчиси, мынал экинчи саны мына. Ушул 100 канча миң болду дедиңиз? 114,5 миң сомго эки саны сатып алынды дейт мына. Байтуба. Мына уй торпогу эркекпи мунуку? Мунуку эркек. Мында эркек деди го торпог, а? Мунун кургачыбы? Мунун торпогу кургач экен мына. Ушул 114 миң сом, 114 миң сомго сатып алынды. Мына ушул саны 77 миң сомго сатып алынды. Мына сатып алып байлап аткан чагы 77 миң сом болду дейт. Торпогу эркек экен. Мына ушул саны биринчи торпог экен, караңыздар. Жаңы эле туулган. Канча болду туулганда? 3 күн болуптур мына туулганда. 80 миң сом кем орду атат. Азыр эми көпчүлүк жаңы туулгандар өзү ушундай жакшы болот. Неге дегенде кыш ичи сүт берип, сүт ичип жатасыздар мына кышында. А биз көбүнчө тескери болуп, жазда туйт дагы жайлоого кетип калып, кышта кайра чоң торпогу менен сүтү жок келет мына. Байып кетет. Байып кетет. Бул канча сүтү бар экен саар кеч бир. Сар кеч 2 мал саалды, анда билбейбиз точно айтылды. Точно, литр саап. Литрин көрбөдүк да, шөйлөн саап көрдүк дейт мына. Жакшы. Суралчабы? Сурат. Канча беришти? 72 сурат бербедиңиз. 72ге чейин сурат. Аз калды дейт буюрса мына. Жакшы, содаңыз берсин ака. Алла разы болсун. Мына ушул саны 92 миң сомго сатып алынды. Торпогу эркек окшойт, а? Торпогу эркек экен, жаңы эле туулуптур. 3 күн болуптур туулганда мына караңыздар. Желдерин караңыздар. 92 миң сомго сатып алынды. Байтуба. Мына ушул саны 89 миң сомго сатып алынды. Торпогу эркек экен. 3-чү, 4-чү баласы болду. 4-чү баласы болуп калды. Жаш дейт уйма. 89 миң сомго ушул агазы алыптыр.
Mına uşul uydu. Torpog'u çoğun eкен da bu uydu. Mına uşul sanoy 64,5 ming so'mga sotib alındı. 64,5 mingga sotib alınıp torpog'u erkek ekan. Mına uşul sanoy 81 ming so'mga sotib alındı. Mına sonu ketdi mına gözler. Mına жаңы туылған torpog'u bilen sanoy 34 ming so'mga sotib alındı deydi. 60 bit açat. 34 mingga ketdi. Mına uşul sanoydagı torpog'u bilen 65 ming so'mga sotib alındı. Mına torpog'u erkek burgaçı Urgaçı. Birinci torpog'u dediniz ha? Birinci torpog'u 65 dediniz ha? 65. 65 ming so'mga sotib alındı. Mına şunday. Mına janagı sanoy 74,5 ming so'mga satıldı. Jana aytkандай эле az kaldı деп atты. Mına satıldı уже. 74,5 mingге. Birinci alası жаңы кышка süt içesizler. Mına uşul sanoydagı torpog'u ketdi deydi. Az torpog'u alda жетелеп кетиптир. 66 dediniz ha? 66 ming so'mga sotib alındı deydi. Torpog'u erkek ekenler. Mına uşul sanoy 113 ming so'mga satıldı. Mına torpog'u erkek burgaç ekan aka. Urgaçı. Bir jumaga bolup kalışıyor da? Bir jumalı olsun. Bir jumaday bolup kaldı deydi. Жаңы жипке байлап атат. Желini дагы көрсөтүп коеюн дейт. Жели дың болуп караңыздар. Канча литр süt бар дейт aka? Mına урматтагылар эжелер, силер бүгүн Өзбек мал базарынан саануларды, куначындарды, ургачы, торпокторду көрдүңүздөр. Сунуш пикирлер болсо комментария калтырыңыздар. Каналга катталып электер подписка кнопкасын басып, коңгурочону басып коюңуздар. Бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.